kasngap ya kane kaberta kasula ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Dorbar Thawan Dalariti Rilom Khasi ka khot ka wer ya phi ki Dorbar Snong Dorbar Dong ki Sengkan Thai ki Senglong Kemelong Kpa ki Ramba ki Seng Samla bat ki Dorbar Kor Jong Gabri Nyau Trap ba phin yawan kenang Syaka lempung ban itu bat pen kobor haka khat pratarek ukala lingkot ar hajar ar pausan hamadan polo second ground nadu kapor cipau baje men step ngikir baru ya pi baro ba phin syem kia bat banyami bai balang ha kani kasngi kenang ba kathmai san syar bai ba kan scam kan ne kan yang rasong bat kan janai pateng la pateng bat bangin sop ha kalaway kublai shibon kublai shi hajar ngo hai 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 ku para kir para mer dagi susiang nelangi ya kot ni ya wer bangin ya mi patba bat ngin renti lang kawe ban mentoy ya pi yanga ban suka lawe nadu ki klesen charge nong baki ki hima luki seng long kme long pa kunjuru ki samna baki tor barang ba kur kabri hen trap Bangin yas nok di langkawai Hakani kakep Shitali haka Dorbar ikhtiar bata Lari di kentang Min pene pensa Kalempung bani Tobat syapen kubo Lalong dolong sam Kablasut la shor Ladani kitya yajing Tuban pen urlong Utau lang yaw baikin pumat Bats ngaw sarong Nang batelong sensya